Kerteng ke jonga ke di pol yang ling dok mau plang, but ngalong lukum sket 3 jong ke ni ke startup ke kerteng kersian lang iwe ni kata ke K11. Ni shina but ni supply gini ki paper bags ki belong eco friendly, but ni la ruban customize kat kum ke jingkwa jongki customers. Hashwaban sedang yang kini kekam ni shulam betang kita ki kena samla ki bedan kita ke jing angnut kumno bangin la bendan ni kekam ke jong lajong. Kabas sedang jong kini kekam ni la edan pembahasan hendak untuk sparlok ki bedan keju ke jing mut berkeju ke jing terang kata bendan ni kekam ke jong lajong. Ti nadu senam arah jahat pra tertem ni la yo ben pentelun ni kini kekam ke jong ni. Dari kalong kekam ke beduna ke jing yo ti kila sedang benya mi no. Dia ada upuk dua mentang nilai dan tang language ki founders yang kena K11 platform ki registrations ki bangi nilai ada pendap nilai ngideru kita ki top 50 entrepreneurs ki pelasya ajit haka chief ministers e-championship challenge ke Baningkong nilai ada pendap ya kena ke incubation program jang ke prime startup hub nilai sedang ya kena kam nama nilai e kata ke jingduna kam no Henry ngimkuak ban syuyok kam tangi lagi Henry ban lak ban ai kam lang ya kiwe di kadau ko baar kade kalong bangilai i pula ikan gejing jelai jing ka jing pendam kam ya ka plastik ngimkuak ban tackle ya kata kat ka bangila da ka bawan ra ikan ki biodegradable packaging kumji kena samla ki berang sedang ya kene kam nilai ikan do shibon ki jing e na do pas sedang but hadu mentar midang ya ikan do kita ki jing e but midang bun ki jing duna aku beda bet kalian jom berpisah kumno bangin nak ban penhek kini kakam bet kumju ru kejing nang kejing tip kumno bangin nak ban penyak ya kata business bangin ida nilai yo snow syapang ke prime lingba ke ringsan social media aku tu pol kadang syumi ke chief minister e-championship challenge bet kum taruh nilai yo ban apply lingba ki online procedures nilai yo rung hagi hak top 50 jongka chief ministers e-championship challenge ban nilai yo ru ya cash award ka ba sanpho hajar tingka lingba kani ka prime nilai yo shibun hagi boot camp ki mentoring sessions de ka ba kongsan e ka bangi nilai yo na prime kalong ka recognition bat kumju ru kala long kata ka rensan ma bangi nilai yo banyak kendo para nong sengkam hak ni ka Meghalaya bat kumju nilai yo ban clear jingmut kumno bangi yo ban yarap iwe ya iwe ni sngongo shibun ka sarkar Meghalaya lingba ka prime Meghalaya pelai ngi kijing kersian ki pabon mentah ka kam kala roy bat ngila dan kumbah nyongot e staff kejing angnut jengi nang ni shikmat kalong ba ngila ban penbiang kita ikot isla ka bayar day bat kene kam ke jongi kenang bangin la ban penroy kata ka supply ke jongi sabar jong kene ke jelaru kene ke sin jam kan yarap ru ya ka jing itu ya kata ka jing nang ke jongi ki brio nong Meghalaya aku beda bet kejing senakti ne kita ki handicraft kumba ke kerteng ke jong ke firm ke jongi kalong kersian nang iwe ke kejing anglot jongi ru kalong komtahi tam ban kersian tampara try jong kene ke firm andre bangin la pat ban ai kejing kersian ki babun balang motif ke jongi kalong bangin la ban penkop bor kini ki PWDs dak ba ai kam ki nilai yo ban ya trelang bat ka SRCDE ne kata ka State Resource Center on Disability Affairs kumno bangin nak ban empower ya kejing in bejongki kene kam snapi pa back kede kam ka besup ka bam dakhya ka penlong ki bangin nak ban ai kita training kena makin nak ban training menta jongi ni kumju ru bakani ke skill ka baki kin sayo kinlong jing mentoy ngila yo ban penlong kene ke training for prime startup hub but kilawan kumba shpong di ki PWDs ba yashin bentah kene ke training ngakermen ba ki balang ngila ada ban pendap kanlong ka ba yat bet yat inti bat kumju ru bangin yu tau sok ke jingjok diam tong nakaliang ke jongi ke kersan lai we ni dan ban ong ba kamtam ki badai ki bas dangkam senang jam ki jong la jong ba ndan lenti lengkot ban poi shi ka thang lei tang lingba ke jing ya sha ba ke jing fresh tong kublai shi bon